kwinjira muri Uvira bahita bamuhambiriza igitaraganya arongera asubira mu Bujumbura. Ubu ni ubwa kabiri, ariko ndakubwiza ukuri ubwa gatatu Gasitiye ntazabikira. Bino bintu hariho kera kose wageza nk'iyo ababyeyi bakubwira nkanyoga akabwira ati genda uje gukora nk'ikintu runaka warangiza wanga wasitara ati ataho nakubwire ngo ugire kino kintu ukanga, none dore Gasitara ntabivugire mu by'ukuri kubw'ubugome, nyoko ntabivugire kubw'ubugome, ahubwo akabivugira kubera kuko utumvishije noneho akabivugira muri urwo rwego. Gasita reka natwe tuvuge ngawa kubera kuko mu by'ukuri Gasita byabaye nka wa mwana ngo utumva ngo ry'inyoni itaribwa. Aba bana bacu aba bene wacu abo tuvukana ntako tutabagize kugira ngo babashe kumva, ariko banga kutwumva. Jewe narimo nibaza ngo ese bo barariye amafaranga angana gute nono? Ese uyu ni umushahara barya ni ibihumbi bingahe by'amadolari? Ese aya mafaranga si impapuro uko ntizizoshe? Ese uko twebwe ntitubayeho, ntitwaye turya, ntitubayeho n'ingo zacu ntitubayeho? Ese uko nibo babayeho mu ubuzima buri mu rundi rwego, mu rwego bumva kuko bogurisha bene wabo pe bakabagambanira, bakabica, bakabasiribanga, bakabasya, ese byagenze bite? N'ubu ngubu jewe ndi mu gushakisha ikintu caba cyarabaye nkakibura rwose. Ndi mu kugerageza ngo ndebe umuntu umwe w'umuzarendo w'Akagara ngo mubaze ntese niki wowe barabahaye. Ejo kandi nabibajije Sanjake, ariko ije gusanga Sanjake nsanga iwe ntiyagiye mu buzalendo bitewe nuko ahubwo ngo kubera ko aya maspace sinzi ukuntu bagiye bavugana n'abandi bantu bene uku nguko ngo wakomeze gusa n'abantu bamucumise ngo bituma agenda mu bazalendo, bituma agenda mu Kagara. Niki bamucumise ngo bamucumita agasize ibintu by'amagambo, bamucumitaga umutipe ahita yigendera ngo mu Kagara niho hari amahoro. Nje gusanga abenshi mu by'ukuri bagiye bagenda, bamwe bagiye mu Kagara bitewe n'inyungu, abandi bagiye mu Kagara bitewe no guhunga, bamwe bari bakeketse, abandi bagiyemo kubera ubujiji, abandi bagiyemo kubera batazi, ntibazi ukuguru kw'ibumoso n'ukw'iburyo, bagahita ngo aya maspace yacu arahanda cyane. Ngaho rero nibyo ngibyo rero. Ejo mu gitondo twari kumwe na Sanjake, ndamubaza ntimbwiza ukuri niki babahaye, niki ese uku nguku nawe uri muri Canada ubu ngubu hari amafaranga yagise gitaguheza akakugeraho muri Canada? Mu by'ukuri tugaririye neza, numva n'ukuri nta kintu kigeze kimujanda mu Kagara byari aho ngaho. Ibi ngibi rero babwiza ukuri, Imana nidufasha ni mu gihe gitoya izuba rikarasa, abenshi wajanywe n'ubusa azagarurwa n'ubundi. Ariko nkubwiza ukuri, aba bose bakoze amabi. Hari indirimbo n'abaririmbe ndababwira ngo bazatinya guhinguka imbere, ngo bazahinduka ubwoba gusa, bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba gusa. Ariko abajanywe n'ubusa kaba babana badafite ico bagendeye mu kajagari, nko kumva gusa hageze bumva gusa ingoma ivuze gusa bakabyina batazi ico bababyina ico arico, abo tuzabareka byenda bagaruke. Ariko reka mu buryo bwo gusoza, reka soze bavandimwe bende data. Jewe narimo nibaza ngo ese abanyamurenge twahindutse igicuruzwa ryari? Ese twahindutse izashara ryari? Ni ryari twahindutse? Ni ryari twebwe imyaka ugashira imyaka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isi yose ireba, amahanga areba, abantu bose bareba, abanyamurenge bareba, bareba, abantu bose bareba, Kongo ireba. Ni gute twokwemera tukabibicuruzwa bakomeza bakaducuruza? Ba mama babice babarambike mu mihanda twari tureba, barumuna bacu bakuru bacu bapfe, abana bacu bazaza babacinga ingo babazana, abandi bazoza babarya ibintu bitigeze bibaho mu isi. Jewe nibwo nabibonye bwa mbere, aho barya umunyamurenge bakamurya bakamumana bakamurisha ibishwaga. Kubera iki? Kuki twebwe twabaye ibicuruzwa? Kubera iki abanyamurenge babaye ibicuruzwa? Ariko tuza twibaza, tunabwire n'abagore bacu bafani baza badufasha.
mu by'ukuri badufashe kino kintu. Kuki twabaye ibicuruzwa? Kuki twokwemera kuko gisegeta tugurisha? Ese twebwe niki twakoze? Twagize dute? Ninde twishe umwana w'Imana? Ese twebwe hari icyo twakoze twavuze? Intambara yarabaye iriya ruguru iwacu bavandimwe, intambara iraba, baratwica mayimayi, imbwa igaturuka epfo, ahandi murabizi ukuntu iri ruguru iwacu tuzengurutswe nabo, bakaza bagatwika imihana, bakaza bagatwara inka, bakaza bagasiga bisha abantu bakagenda. Hariho amakaye FARDC ntibigire icyo kintu bakora. Noneho kugeza igihe abana bahagurutse batwirwaneho, barahaguruka ati no, twokomeza gupfa gutya ngo dufane na ba mama na ba data. Barahaguruka baravuga ati teremwe twirwaneho. Iratangira, baratangira birwanaho bafite inkoni, abandi bafite imihoro, abandi bafite bene aka kabunda kamwe baratangira barirwana. Ariko zigicyatangaje, FARDC yarazaga itabaye, yashika mu nzira asanga abana batwirwaneho bakomeretse, bene uku nguku bakomeretse bari mu nzira n'abandi babazanye, babandi bakabahorereza bakabica. Nivyo navuga ngo se twabaye ibiguzi, niko twabaye ibicuruzwa mu guti akahe kageni, ni gute baducurujije? Ariko turacyari abantu, tugomba kwirwanaho n'abakecuru n'abasaza, usibye kuvuga ngo n'abana batoya, tukirwana kuzogeza twanze kuba ibicuruzwa. Noneho ngo barangize barirwanaho, ariko ntibyaretse nanone igihugu baragisenya kugeza igihe abantu bose, indondo yose, iya hose, mibunda yose, icyo hagati, Bubembe yose, abantu bose baragenda babakondase hariya mu Minembwe, mu kanogo kamwe. Abantu barya ubusa, abantu bambara ubusa, abantu babaho mu buzima bubi tutigeze kubamwo kugeza kuva twaba. Ejo bundi abana bahagurutse, makanika azamutse, ejo bundi n'aba basore bo muri Noro bahagurutse, gisegetatiye naho mbere yari yavuze ngo ni intambara y'abahinzi n'aborozi. Yego, abantu barimo barapfa, abantu barandika, abantu baragerageza ngo ni intambara y'abahinzi n'aborozi. Yego, abantu bashize, ibintu zashize, ngo ni intambara y'abahinzi n'aborozi. Abantu bamaze guhaguruka, barimo kurwanira agateka, barimo kurwanira ubuzima, barimo kurwanira kugira ngo barebe ko babaho. Bavandi, niho twabonye ko twari twaragurishijwe koko. Baragenda bazana Wagina, bazana Abaromani, bazana South Africa, bazana Abatanzania, bazana Abarundi, bazana Abacadiye, bazana abandi, barazana ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikari barunda muri Nord Kivu. Ubundi nimba muzamwumva amateka ya Kanyabayonga ngo ni umusozi muremure uzamuka, ngo bari baragiye aba South Africa n'Abatanzania, ngo bari baragiye bahacukura indake, mu buryo ngo bari baravuze kuko ngo bagomba kuzahagwanira imyaka 50, ngo bari baracukuza indake za kijambere, ngo bazaharwanira mu buryo M23 nishaka izagende ngo izane ibindi bihugu byose bishoboka batashobora kuzahava. Umugamba ari ukwisterimina gusa umunyamurenge gusa, bamumare ashire aveho burundu. Ese yeme twagize gute? Niki twakoze? Niki twakoze? Umusaza uri ya ruguru yagize, ariko kubw'amahirwe Kanyabayonga bayivamo, Goma bayivamo, Bukavu bayivamo, baramanuka bika Kamanyura, ndetse bagera na Gatogota. Ubu ngubu bari bageze Rugezi. None ubu ngubu bahinduye, tugomba kubasya, tugomba kubica. Bahinduye, bazanye za drone imwe n'ukwirirwa izenguruka mu Minembwe, iyindi zibiri n'ukwirirwa zizenguruka mu Minembwe, iyindi irimo izenguruka muco hagati, iyindi ikirirwa izenguruka ku Ndondo. Barimo gushaka abantu ngo babase. Ubu ngubu irimo kurasa, ikarasa n'amazu, ikarasa n'abantu,
ira extermina irimo irasa ititaye ku buzima bw'abantu ku bana no ku babyeyi irimo irasa ititaye ku basore n'abasaza ikaravaja rero ibyo navuga ngo twaragurishijwe na n'ubu ya jenoside na n'ubu kwa kugurishwa na n'ubu ngubu baraca na n'ubu baracyari kubadusya baracyari kubatwica njyewe nagira ngo mbabwire bavandimwe hari icyo mwavugaga no kugeza n'ubu ngubu bene wawe bagasita bari ruguru bene wawe n'abasunzu bari ruguru dayere ndagira ngo bari umunawe niyo bari direkite neza meme bavandimwe barimo barapfa jewe na n'ubu ngubu n'ejo nicyo nababwiye ngo nimuve ibuzimu nimujibo nimumenye kuko turimo kwicwa ni twebwe twanzwe ejo nabivuze mu gitondo gasita bataramwirukana nimugoroba ngo tugire icyo twama tubona abapfurerati ntibishoboka gasita ntasho umunyarwanda nako ntibanavuga gasita umunyarwanda ntashobora kwinjira muri ngawe yewe ntiba twanze ngo gasita arasigara ntiba twanze ngo masunzu baramukunze ntiba twanze ngo bariya bitandukanije biyariya n'abazalendo ngo byenda ngo barabakunze oye abandi nimuve ibuzimu nimujibu nimenye ko ari twebwe turimo kwitwa nitwe twanzwe nitwe turi ku isoko nitwe bacurujije nitwe turi gupfa nitwe imyaka 8 irashize bavandimwe buri gitondo turira umugoro tukarira twirwa mu marira twazindutse mu marira mu gitondo nimugoro tugasura tukarara mu yandi nta munsi n'umwe uyu twaceceka nta munsi n'umwe twaceceka reka tubwira kagara reka tubwira barabavukanyi bacu bakeya ni muvi bara nabazarendo ntabwo tuvukana nabazarendo ntabwo tuvukana icyo kintu twagikosoye bara nabavuze tuvukana kandi ikindi kintu nkunganiraho gato itarakomeza gasita we ni igipfuga cyabaye kizarendo naho masunzu we baramwemera neva yabwiye gasita aramubwira ati wowe ntundarira hanga ngo ubu ngubu ari ku kibuga cy'indege ngo agiye guhaguruka asubira Kinshasa ariko ngo masunzu ngo asana neva ngo niwe furayi masunzu aremewe 100% mu bazarendo uwo badashakaga ni gasita bamubwiye ngo ajye gukora surgery ariko masunzu we buriya bugufi n'iramirari baramushaka pengo kuko wareshya nawe waremewe utemewe ni gasita ego Fani urashimisha cyane imana ikumpera umugisha rwose uranshimisha rwose nta n'ikindi nakongeraho nyuma y'ibyo uvuze rwose gusa rwose turahamagarira bariya bene data nibave nako bariya nibave ibuzimu baje ibuntu nibaze nitwe turimo kwicwa kandi turavukana n'ubwo ngubu babaye nk'ababana bikirara ariko yagarutse mu by'ukuri turabishimira nibagaruke haracara umwanya twongere tubane dore nitwe turimo kwicwa bavandi murakoze iri ni isomo ni icigishwa nibabirebe nibumve nibahumuke nimba gasita baramutse bamwirukanye Uvira nibatekereze kuko nabo nubwo bahagera nabo niko byagenda cikimwe nanjye cyo kimwe n'undi wari wo wese nibumve ko riya ni isomo rero nibabyumve bomenye kuko atari twe gusa banza ahubwo atari we atwego ahubwo ari twese so murakoze ndabashimiye bavandimwe nubwo navuze umwanya nta mwanya wavuze ahubwo turimo kuganira kandi twungurana ibitekerezo kuri iki cyabaye ndetse n'isomo rikomeye cyane abakunze kwitwikira ikoti ry'abazarendo bagomba gukuramo hariya reka none mfatewe nibigira ngira ngo sizi twirwaneho uri kunyumva arasa n'uhuza ariko reka nibigira akurikirane na Auguste ngira ngo niko baje bazamuka umuntu bita Kadida Bonke ndi kugerageza kumuzamura ariko ntabwo biri gukunda sinzi arebe network yiwe nibigira uratwumva ego ndabumva cyane mwaramutse twaramutseho ni byiza ko mwaramutse sinari nzi ko intererano yanjye ubu nyene ariko nasabye mikro kubera umuvukanyi ariko aravuga Emile
numvise umutima ariko aravugana, umubabaro ariko aravugana, nari nzi kuko nje guterera mu nyuma, ariko nagira ndagukomeze mvukanye Emile. Ejo nibaza ko naciye umugani ngo uheza kugoka ibigori bikera, ni umugani w'ikirundi. Ni ukuvuga uheza guta ibanga, uheza guhemuka, ubuzima bwiza bukaza, uwahemutse akabura iyo akwigwa. Niba umugani noca muri kino gitondo, aho ndi jene mu gitondo, ni naho nocira abarundi, abakongomani b'abavukanyi bahemukira ababo bakabagirira icuruzwa, umugani wa Emile. Ni ukuri nkoze kuri mikoro kubera umubabaro Emile ariko aravugana, kandi nzi neza ibyo twaba turaganira. Rero guhemuka, iyo uhemukiwe n'uwawe, je umwansi uwo duhanganye, uwo menyereye ko atakindi agamije atari kumbonye canke kundoteza, ndiko mvuga nk'umurundikazi nka CNDD-FDD, uwo mwansi ntambabaza. Uwo mwasi mba ndamumenyereye kuko nico aba ariko arakora, nico wajejwe. Kuri jewe atari je yanajejwe, kuko ikosa twakoze ni iryo ryo gushira ku ntebe y'ubutegetsi abantu atakindi bigeze bakora kuva iyo CNDD-FDD ibaho. Ibintu mwavuze ni byiza cyane, nta kindi bwongereho. Ni biriya nashaka kuvuga, ntihagire umuntu uza kwentimida abantu hano. Oya, tumaze kumva byinshi, tumaze kubona byinshi. Twebwe ntabwo tuvugira AFC kugira ngo baduhembe, ntabwo tuvugira MV kugira ngo baduhembe. Twebwe tuvuga AFC kubera ko nta yindi movement turabona. Dore turashaje, imvi zitangiye kuza muri Congo, nta yindi movement turabona ifashe imyaka yose kugeza uyu munsi igihagaze ku ntego. Nta yindi turabona, reka mbabyire, nta yindi turabona. Twabonye nyinshi zageragezaga zikagerageza, ariko ntabwo turabona movement y'abakongomani bahangamuye leta n'amahanga n'isi yose, kandi bakaguma bari ferme, bashikamye bari ferme. Za Etats-Unis, za Doha, indege zose na za drone zikabarasa, ariko bagasigara bari ferme kugira ngo bagire kuri decision, kandi bacecetse. Kandi ntabwo bivuga ngo twebwe twite. Ibyo bintu byo kwirata hano, kwivuga ibigwi hano ni rubbish. Kora ibikorwa byawe tubirebe, vuga ijambo ryawe turirebe hano, vuga ijambo ryawe turirebe hano. Ibindi mwabivuze hano, AFC ntabwo irwanira abatutsi, no. Nimba barwanira n'abandi bose nyine. None se Kivu y'abatutsi baho, Kongo y'abatutsi baho? Habaho Kivu y'abakivusi y'abakongomani, habaho Kongo y'abakongomani bose. Hanyuma ukaza ukademontra hano, ukazanaza formule wize hehe ngo n'abajuifu, hanyuma ukavuga ngo warize, uri rubbish. Ntabwo utandukanye na PhD ya Mugesera iri muri Mageragere. Yarize ariko nta bwenge yari afite. Kanda natandukiriye kanda. Ntabwo atandukiriye. Okay, nimusoje reka twumve utaravuga. Ni tugiye no gusoza, niko abantu bari gusaba mike kandi bukeye hano ngiye aho ndi. Reka twumve uwo bita utaravuga ninde, ni wamanitse ni Benon. Urahari? Yes, ndahari. Murakoze cyane kumpa ijambo. Mugize neza pe. Ndashimira kandi wakoze ino space n'abandi bose bahari. Ndashimira na mushiki wacu Marayika. Hari n'undi mpamvu utashatse kuvuga ariko nawe ndamwemera, nawe ni mushiki wacu Masenga. Hari igihe bazabamfasha muri bari abanyamuboko duturanye nabo naba.
nza mbona bavuga cyane kandi bakamfasha bazadefanda ubwoko neza. Hari ikigabo kimwe kiza kivuga hariya hirya ku masipesi y'abakongoma y'abanyamoko ngo ni ca biro baza bamfasha cyane, baza bamvugira. Rero hagati aho kuri iyi sije mwazanye ya AFC oye, muze tumeneho kabiri. Ni ukuri ni byiza kuvuga kuri AFC M23 twigwaneho. Abantu batayikunda sinzi icyo bakunda. Muzareke dukundane, dukunde AFC M23. Nitumara gukundana nizo mbaraga zacu. Aho abandi baba batongana baturaje, Imana imbabarire ko mvuze umuntu mu izina, ngiye kuvuga nabi, muzamureka amacakubiri. Nari ngiye kuvuga hari abantu bamwe, yes, nishake mvuge b'abatutsi cyangwa se bavuga ikinyarwanda, swate b'abakongomani baba mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se bw'abanyamasisi cyangwa abanyarucuru, ibo batazi aho isi iri kwija, batazi ruhe na ruhe, bose n'ivyaturukiye he. Niza ntangara n'umuntu uje aho ngaho akavuga ngo abanyarwanda ngo cyangwa se ngo abantu bavuga ikinyarwanda. Yes, tahantu hataba abantu babi. Urashobora no kuba mu Rwanda ukaba mubi uri umunyarwanda, ushobora kuba muri Kongo ukaba mubi uri umukongomani, ukangirira nabi tuvuga ururimi rumwe, ukadefanda umunyamoko umukongomani ntaco yakoze, ntaco yakugiriye, gusa ngo ariho bakubona, kandi wewe barenguka hirya bakaguseka. Ni byinshi tubisubiramo, ariko mureke tugwane ku bwoko bwacu. Yes, nimba harimo amafuti, ariko njewe ntaco nashinja AFC M23 twigwaneho, bitewe n'ibyo twabonye n'ibyo tumaze kubona naho tugeze. Rero abantu bazareka imfani, bazavuga kuri sije hari, bareke gutukana, bareke kuvuga. Hari umuntu we nababariye, uyu nguyu witwa ngo ni ese yagiye hehe, wa wundi wavuze ngo abanyarwanda ngo bagiye, ngo abakongomani ngo bavuga ikinyarwanda ngo bagiye kwimba amabuye, ngo banyina ngo nimba baragiye ryari. Wowe mu mubabarire ntabyo yavuze ibyo atazi. Rero ndabashimiye cyane kuza nisije, muzakomeze kandi mureke tugwanire ku mugozi umwe. Beno ni bigenze bite muri kumwumva cyangwa baramuhamagaye abantu? Wapi ntabwo tumwumva kandi ndabona yavuyeho. Okay. Alright, reka duse nk'abagera ku musozo. Uwo bita Mpute Dusoze ni ukuri, dusoze ataza kuzamo ibintu y'amareglement de compte. Yego. Oya, deux secondes. Turaje. Yego. Okay, murakoze. En fait nduze kubera cyane dongo ntitwa Kananura, bon maze kumva katari gake na niyenderbanzo cyane yahite meme simvuga cyane, ngomba kuba ubahiriza, bon nze ku ngomba kubabwira yuko bon Pasteur Rubayiza nzomwishura kuri space y'indatari iyi, je vais l'inviter donc kuri space y'indatari iyi. Hanyuma icyo ngomba kubabwira nuko kwivuga ibigwi n'amateka y'abatutsi. Abatutsi turangwa no kwivuga ibigwi tutanakoze, kwivuga amazina cyane nge nabibigisha usanga mutabizi, yerekeye donc les hauts faits z'ibisekuru byanyu. Jewe nka jewe ndi donc rukobe rwa nkoronko rukokera inkindi rukagema abagimira inkondo inkende zimuka mu ruyaga. Umuheto wa ruhinda uhindira mu rugamba ugahindukiza urugabano
inzira ziyambitse ibisonga inzama zisasa ibisumizi mu marembo kwa Sentango. Kwivuga ni ikintu ndashobora kuvuga bugaca kwivuga ibigwi ibyo umupasiteri rero aho yabyigiye ibyo bintu byiwe byo kwicisha bugufi atari umututsi ambabarire. Ikintu ngomba kuvuga rero ndanezerewe cyane kumva ngaha yuko AFC M23 itagwanira abatutsi. Nsanzwe nzi yuko RPF inkotanyi itigeze ifata inkoho kugira ngo igwanire abatutsi. Reka rero jewe ngwanire abatutsi mfata umurongo abatutsi b'abayahudi. Icyo kintu nta muntu azokimbora ndabikeka kuko nta numwe ariko aragwanira abatutsi, nta numwe cyane ariko aragwanira abatutsi b'abayahudi, icyo bita le sionisme juif tutsime. Donc twebwe twenkarna dusoneranire nukuri Monsieur Turaje kuri kutuvangira nukuri kanda nusha kufunga space ariko aravanguriye ndagusabye marayika reka mbabwire mureke dusoze. Reka nongere mbasuze abakunzi b'Urugendo Official ndabasuje. Tuzasubira gutaha Kananura. Ndagira ngo ibi byo mwabyumva abamarayika imbambawiza ngo buri muntu avuge umunota dusezere neza ku neza, ariko ndabona byafata umwanya munini. Reka dusoze tuzaganira ubutaha. Sinzi niba mubinyemereye kugira ngo dusoze turyame. Ngewe zibaye hafi saa 10 za mu gatondo. Muramuke ijoro ryiza. Bye. Ndagira ngo murabyumva neza ko ucokeje igitaramo nabi urumva nuba nuzajya wumva ugiye muri debankingi. Urakoze cyane ndagukengurukiye kandi kuba wampaye ijambo ndagukengurukiye kandi ndagutumiye kuri space nzosobanura revolution ingene ari mbi n'ingene redemption ari ikintu cyiza cyane kandi ndagutumiye kandi ndagukunda cyane. Kananura wihangane tuzoganira donc ku ruhande. Murakoze. Ku ruhande kubera iki kandi twaganira bagabo. Twese tuzaza Monsieur Turaje. Ndagutumiye tuze guhangane donc kuri ku ruhande. Oya hahanga n'abatindi. Hahangana Jesse ndabatinya. Sindabatinya. Oya hahanga n'abatindi muzaza hahanga n'abatindi. Ndabatinya jewe Monsieur Turaje. Abatindi ahubwo baza muzaganira. Marayika ndakwisabye simpangana n'abagore jewe. Oya Monsieur Turaje ntabwo tuzahangana nuko gusa wowe akanda s'il te plaît uyu muntu umumanure s'il te plaît. Wowe gusa ikibazo cyawe utagira isoni wewe bakumanure wewe. Oya wowe Turaje wowe tiye extremiste kabisa. Monsieur extremiste kabisa. Nuhangana n'abagore sizo bakubyaye. Abagore sibo bakubyaye n'abagore genda uhangane n'abagore wewe. Ntabwo hahangana n'abatindi ntihahangana n'abagabo. Abagabo baraganira ntibahangana. Mu rugamba turi hose wagira ukajyayo.